الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا ما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن. وبعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسدينها كتكبر سنتمجي من سنلت الله سبحانه وتعالى. حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا، فسوف نبدأ بموضوعنا اليوم المعنون ببر الوالدين وخطر عقوق الوالدين. supaya lima lupas الوقت نت سبب الوقت دي كلمتها تمجنا نكتني وهتابك نتها أدلو من إن شاء الله تعالى أموين ديان لين بر الوالدين وخطر العقوق. كلبيا شن بطاعة بروماس إبن كبرجلهن hasumulang kita kanila karwa iban magmatugas parwamas. Piniikuin mawdu' ini لأني ألمس فراغا في هذا الجانب وتقصيرا من قبل المسلمين. Piniikuin topik ini sebab awm waktu mga muslimin mabut na sila pataas kalupahan nila in mabda atau akan basic sin agam Islam. Ibanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabut niya katu tanyo in pagsulang parwamaas apabila siya tumaud imansin kumanat ambuk na yan dengha mga alamat sin masuok ng qiyamah. Nasabut hadith riwayat sin Imam al-Bukhari mukhtasaran. Nasabut in hadith sahih al-Bukhari mukhtasar hawpuna. صحيح مسلم نسبت شيء كاملا complete الحديث سبتن كن رواية إمام مسلم دينها فنقنا أني سبب سن أو فائدة مكاته. قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وصاحبي حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا
لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق إلينا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، ثم قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولكنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيتموهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ووالله سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا هو الحديث. Dan panagna ang sanad niya pakahinapos. In hadith ini, in shahid hadith, hawaqtuna asubus in Rasul sallallahu alaihi wasallam in Jibril. Ya subus yatungod sin Islam. Dayta ansya sin Rasul in rukun sin Islam. Ampas ya subu naysab sin rukun iman. Dayta an naysab sin Rasul. Ya subu naysab sin ihsan. Dayta ansya sin Rasul. Pagsakali nanga sumubalikin Jibril, in agisin Jibril, akhbirni an as-sa'a, bayta iyaku ya Muhammad, bang ku'nu in qiyamah, ku'nu in qiyamat. In jawab sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Mukunin kaunan sin naasubu, labing pangingat din halang asubu, ay bima'na, simu na kita karwa ya Jibril, wayrun panghatita. Sabwayroon makaingat bang ku'nun qiyamat bang bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok yan din ha mga ghaib. Kiyapok sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makaingat malaikat muqarrab wala nabiyyun mursal. Misan pa nabi wayroon makaingat kanya. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala rasaysan niya in nakaingat bang ku'nu tudin adlaw qiyamat patinduhun niya. Amurain biyta niya katu alama. Amurain biyta katu sin Rasulullah. Iman biyta katu sin Allah Ta'ala alamat sin qiyamus sa'a. Nangasuwin Jibril. Pag
in jawabkan ya sin Muhammad di niya kaingatan law sin Jibril ya Muhammad akhbirni an amaratiha. Suy-suya ko sin alamat sin qiyamus sa'a. Suy-suya ko sin alamat sin hari kiamat. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuinin shahid sin tapik natu. Law sin Rasul دينها مع علامة مسؤوق من قيامة أن تلد الأمة ربها أبابيلة هباب أنك نسنبن يغا إن قرأني بانغسيا معناها أن تلد الأمة ربها أو ربتها أبابيلة هباب أنك سنبن يغا ببئي إن قرأني وأن ترى الحفاة العراة العالة لمن سيبت بسن رسول كيما علامة قبيلة كتاء من mga miskin ويرؤن تنيلس بقس ويرؤن أمؤن كإنة نلارغئن ويرؤن بجو pagsakali ka masahan mo sila magpataas na mag-apas-iapas na magpalagbuan magpataasan simbaya alamat ng sin qiyamus sa'a. Sa adain di kita pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an talida al-amatu rabbaha apabila hipag anak sinban niya babae in Bosnia in nakurani tayyibunin hati niya yan unin hati sin jumla yan banyaga ipag anak niya ipagbata ni nakurani للعلماء في هذا ثلاثة أقوال توين قول sin mga ulama tiyapsiran nila bang unin ma'na sin alama apabila hipagbata na sinban niya kain na Quran niya. Law sin kaybanan mga ulama. In ma'na sin hadith. In hambu kusub amu in mahardika abu kunsya ban niya ka. Mamisya ban niya ka babae. Nakauna pagbihon in ban niya ka. Pag-ubos suukan niya, maburus makaanak siya rin haban niya kayaw. Tumaudin kausukan mag-asawa rin haban niya ka sambil tumaudin anak nila. Bang mukita unin anak yaun, in-ina nila ban niya ka. Sarawa in bata, piag anak simbaba iyaun agad niya kan ama niya bukun siya ban niya ka. Bang takita undungdungan piag anak sinban niya ka inna Quran niya sababin bata iya agad niya kan ama niya mabilang siya bos na siya sin ina niya bahinang niya raban niya amoyat yung panagdaan qawl mata uling kausukan mag-asawa rin mga banyaga nakauna maka anak sila mga banyaga pagsakaling mga bata iya agad nila kan ama niya bukun sila banyaga pagsakali mahinang lumaggo pa sila ini mahinang nila pabanya ka ina nila. Law sin mga ulama amu yan law niya in maqsud sin hadith wa qad mada lima bainah hamasana kauna timaudlandu in mga mawali mga kabataan in kari asalin ina nila banya ka in maas nila in ama nila mahardika timaud dahil mga ingkaibanan nagkahinang pa mga nakura ambut dahil mga nakura na hinang dahil mga amuin ina nila banyaga in Salahuddin al-Ayyubi ambuk siya rin mga mawali ina niya hat siya banyaga inama niya mahardika dahil mga mawali mga ulama mataud dahil mga ulama bihain hantang nila law sin kaybanan mga ulama in maksud sin hadith ni amin ini law sin kaybanan in maksud sin hadith يتزوج الرجل ممين هم بقصب بنيغا قوله كروة ممين هم بقصب بنيغا سؤكني مبرسني أمبن يتلقا تلقا يمان أمو إن بابا بنيغا يأون mag-anak na imbat amu in baba iyaun in bata agad pa ama niya pagsakalim baba iyaun amu intiyallakan niya malugay na amu indiyaragang pagsakalim bata iyaun sumulig lumaggo lagun niya rabalik hiina niya bihun niya balik hiina niya sambil mahinang niya hiina niya ban niya balik
Amo yadto yung qawli karuha. Ibukit na siya sinama niya. Paglagbo niya, lagon niya, hiina niya, bihon niya, balik mahinang niya, kan niya, kabalik hiina niya, amo inagbata ka niya. Amo yadto yung qawli karuha. Langsing kaybanan mga ulama. Wallahu ta'ala a'lam kalau amuini in arjah kabtangan. Langsing kaybanan in maksud sin hadith kathratul uquq. In maksud sin hadith tumaudna in mga kabataan matugas magmaas. Kayf? Hipagbata na, hipag-anak simban niya nga innakura niya. In ina ipagbata ni naku innakura niya. Langsing mga ulama mapinda na in hal. Mahinang na in anak nakura sin maas. Allahu Akbar. Mahinang na in anak nakura sin maas. In asal siya magtatarbiyah, anak niya na in tumarbiyakan niya. Anak na in magbaya. Langsing Imam Ibn Hajar. Wahada aqrabul ma'ani ilay. Langsing Imam Ibn Hajar. Amuini in masuok papangatayan kuma'na sin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An talida al-amatu rabbaha. Daingha mga alamat sin qiyamus sa'a. Tumaudna in bata. Magmanja pa mga maas nila. Di mabaya pa mga maas nila. Di magad pa maas nila. Sila in agarun sin maas nila. Ang pakitabaitaan sin Imam Ibn Hajar. Bang mayta na bihadto. Langsing Imam Ibn Hajar. Liannaha من علامات الساعة لأن في قرب الساعة تنقلب الأمور سبب لونس إمام ابن حجر علامة مسوقنا القيامة ما بندنا إن كهالا إن كأنا إن مقتتربية بهاء أنقنا إن مقبيأكا إن أنيا والله العظيم بقن كبقك تأنت إن حال بها إني بقن كبقك تأنت إن حال بها إني إن كأنا ينت إن أنق إن بابا إن أنق أسق bang magyanin ina sami'na wa ta'na wailun mabisyara sabihaun in kabataan subhanallah na pagkaarihan imyanin ina ito ayaw na kaumwa ito lang na inaman lang na magbihain hina isa binilong niya may talaw na ikaw lang niya sin ako rabaran kumakuno pa kolong na manglamud-lamud ka subhanallah labilubana apabila imbata siya na mag-uusaha magkakatan pananaman niya pawaran niya siya na in magsasara alaw simbahan saukat na siya na in magbubuhi siya na in magnanafaka nakabak na usaha marayaw mabuka na in ina amuray maiyan sinina sariya na malong niya agara na hiuto agara na hinda isakitan nung niya parahan subhanallah kathur inuuquq timaud na lando inuuquq wa nahnu nalmasuha kananamannatu daing naman hakabataan sambil pakamaasa namun aumpa ina nila pannal nila saukat na in maas nila malaas na annal nila wayruun na pagbaya sin maas makajari nila namisan amu in long tadaak-daakon atawakan gaan bisarahan mangi maas mo amu in bakas nagdakay mo halom sintian niya siyam bulan tiyahan na ning sakit tiyahan na ning takdog mo tiyahan na ning kataan diya po sin maas mo supaya kau lumahil pa dunya salamat na yung hatatan pagsakali umuwa man kau simulig man kau imingat man kau nag-iskul timaas na yung pang-iskul mo ikaw na mag-usaha bihaon ina mo bungisan mo sadya gagaan mo sadya ina mo besin sa kaulaw-laway rumpus niya kalupahan mo hati ko ba kalupahan mo sinsibi pa kau rin doon di siya matubang man kau makatug di siya kumaon sa hingga kau makaon di siya makapagtamong marayaw sa hingga aun tamungon mo marayaw simulig kaw nag-iskul kaw atas kaw piyamusan sin hiina mo nabi as hiina mo hiama mo sung mapatay hiama mo paglagan sina supaya ko muntul sa kalilumagbuman kaw bihan in amu in tiyumbas mo pamaas mo wallahi alazim
in pagmatugas pamaas, ibansin amo in panulang, labiluwa na mga kabataan magpangatu pamaas, dusarakulat. Pasandungun min Allah Ta'ala, diaak niya kita niyo mag-ibadat kanya, pagubos niya kita diaak nag-ibadat kanya, iyan kita pagtaat kamu pamaas niyo. In halga sin maas apangatun sin Allah Ta'ala. Iyan kita sin Allah Ta'ala pagtaat kamu kaku, pagtaat kamu pamaas niyo. Pia pag-agad sin Allah Ta'ala in pagtaat natu pa Allah iban pagtaat natu pamaas natu. Qala Allah Ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Fardu sin Allah Ta'ala in mag-ibadat kita pa Allah Ta'ala, pag-umusta mag-ibadat kanya, magtaat kita pa wa ma'asta, magtaat kita pa wa ma'asta, bang kita rin magtaat pa wa ma'asta, magmatuwas kita tumtumunteng hinangyan min akbaril kabair, daing ha mga sa laggo dosa, puasin pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, puasin pagsyirik pa Allah ta'ala. Naam, bihanin halga sin ma'as labiluba na ina pahadarat sin Allah ta'ala. Hangkan daya kamu mga kabata, mga syabab, halga inin ma'as niyo. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadithun sahih, رواية الإمام البخاري ومسلم دين كان أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم فمن صحابة ما بيأك كم بيت أنكم من أنس لقوا دسة. لو سن من صحابة بلى هو يا رسول الله أنس لقوا دسة. قال الإشراك بالله, panagna anding hakatan, pagsyirik pa Allah Ta'ala, wayroon na lumaggo kanya dusa, amunanin sa laggo dusa. Misanin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, baitan sin Allah Ta'ala, walaqad awhayna walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ya Muhammad, Beita anna mo kanabihan na kauna ibansin ikaw, bang kau magsyirik mapapaskatanin amal mo. Wala takunanna min al-khasirin, iban malusong kau ya Muhammad. Misan kau hi Muhammad, bang kau nagsyirik, la yahbatanna amaluk. Law sin Luqman pa anak niya, ya bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Ya kau anakku, ayaw kau magsyirik pa Allah Ta'ala, sabab kaan niya yahandaku la bang kau magsyirik pa Allah Ta'ala. Sa laggo dosa, amrin pagsyirik pa Allah Ta'ala. Thumma madha? ما هو لبقبس پگشرک اننا يا رب اننا يا رسول الله قال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين بأنشي فرقت مصدر وماس يسعب سلبه وأسن پگشرك همنا إن پگسولا قدمته واستماس أنفس يائميا وكان متكئا ساء من رسول صلى الله عليه وسلم كم قولا فجلس لمنكم أنفس يائميا ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور إبنسن بقفتن إبنسن بقسقس يا بركالا فتن ما زال يكررها لوسن عبد الله بن مسعود حتى قلنا ليته سكت سندل كلمة قائيا وسجى من الرسول صلى الله عليه وسلم. بهان الهم لبس الجسس المدمة واستماءس. نسبت الإمام ابن عباس رحمهم الله تعالى قال ابن عباس 3 آيات نزلت مقرونة ب3 لا تقبل واحدة بغير قرينتها. 3 آيات تو آية لوس إمام ابن عباس tiap ayat nag-aaral siya iban sila wanya aun sadya partner niya inatu ayat ini tay maunin hambu hinang sahingga mahinang manhambu unin ayat yan lawsin Imam Ibn Abbas panagna an ayah ati'u Allah wa ati'u Rasul pagtaat ka pa Allah wa pagtaat ka pa Rasul isiyusin nagtaat pa Allah wala nagtaat pa Rasul di tay maun ka na sila Allah ta'ala nagtaat pa Rasul wala nagtaat pa Allah di tay maun ka na sehingga kau magtaat pa Allah ibang pa Rasul. Ikarwa ayah wa aqimus salata wa atuz zakah. Halindu halu sambaha yang nampak nusub kamu zakah.
Isiusin nagsambahyang wala nagungsod zakah, di tayo maunsin Allah Ta'ala kana yung sambayang niya. Damikyan in nagsambahyang o in nagsakah wala nagsambahyang bihaturin hal niya. Sahingga hinangon niya karwa. Inhi katu ayah. Wa anishkur li wa liwalidayk. Pagsyukur kamu, pagtaat kamu marikaku, iban pagtaat kamu parwamaas. Isiusin nagtaat pa Allah, wala nagtaat parwamaas niya, di tayo maunsin Allah Ta'ala yung pagtaat niya pa Allah Ta'ala. Fa'y pa'idah. Naulun ko magsujud, magruku' sujud din di Allah Ta'ala. Di tayo maunkay mo yung ibadat. Anishkur li wa liwalidayk. Bang tasadya kaingatan. Impagmatugas parwama as-sababu at-tard min rahmatillah aw min al-la'n. Sababu at-tard. Hambuk ding mga sabab hikala'nat kato. Hikalayo mo rin harahmat sin Allah Ta'ala. Amon yung pagmatugas parwamaas. Maharam kayo mong sulga. Bisan ko magkuno mayroong paidda mo. In amal mo fardo sunna ri tayo maun kayo mo sin Allah Ta'ala. Kung nagmatugas parwamaas, ikaw magkaharag sin hindo sin maas. May paidda sin mo. Fardo iwan sunna ri tayo maun sin Allah Ta'ala. Nakala iman kau ya syekh kau munakain dalil yakin dalil. Nasabbut sin Imam Ibn Abi Asim fi kitab as-sunnah wal Imam at-Tabarani bisanad hasan. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تنكرين اسمه مسلم di taymaun kanila sin Allah Ta'ala sarfan wala adlan. In fardu sambahayang nila fardu iwan sin sambahayang nila sunnah. Laulun kau magruku' sujud. Di taymaun sin Allah Ta'ala in fardu iwan sunnah nila. Isu sila ini khaba wa khasir. Khabu wa rabbil ka'bati wa khasiru lugi ni sim mga tawini. Isma' panagna an nasabot sin Rasul al-aaqu liwaliday. Bata manusia matugas magmaas. Matugas siya pamaas niya. Di magkahad hinduan. Maisog pamaas. Maisog magpataas sin tingog ni haunahan sin maas niya. Aw pakaywanan bata subhanallah yudmil qalb. Makasusalando aw kaywanan bata makatawakkal ang katunnin liman ya pamaas niya. Al-aaqu liwaliday. Bata madugas magmaas para maas niya. Di tayo maunsin Allah Ta'ala. In farti man sin sunna nila. Al-aaqu liwaliday. Wal-mannan. Alladhi yamunnu ala nasi bi'atayah. Iwan sin tao. Amu in mannan. Yamun. Bang siya di mihil tumbo yun nin taukatan. Bang sadya mo kuna kulong narisakan mabihan. Bang sadya mo kun ka. Kuwaw nindihil. La hawla wa la quwata illa billah. Wal-mannan. Wal-mukadhibu bil-qadar. Iban sin tao manghimuting ha-qadar sin Allah Ta'ala. Di magkahagad sin aun qadar. Marayaw iban sin mangiling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parakala sin tao matuwas magmaas. Parakala dakula ya jama'a. Hangkanda amoy nimpini ko tapik sabab arakala kalupahanta in basic. Ito na kita hataas in parakala basic kalupahanta. Before kita madto pataas mag-amal magkatan para yung tanayin ini. Sabab wayruunin ini wayruunin yan. Impagmatugas parwamaas. Haadlaw qiyamatin Allah Ta'ala ri'nya aturunin bata matuwas magmaas. Di niya misan lingi. Di niya misan kaulungan pasaran sa din Allah Ta'ala. يثبت حديث رواية الإمام النسائي والبزار بسند حسن إن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تنكغن اسما نسيا هاد لو قيامة دئسل لني أنسل الله تعالى أي بسارا سلا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم دئسل هون دينها سكسا بسارا سلا رندونها سكسا سلام لامة إسيوس إليا يا رسول الله. العاق لوالديه بتا متغس مجماس ما نسي متغس مجماس العاق لوالديه. والمرأة المترجلة إبن سن ببئه أم إن منغد سنغد بك أسغا هكتان حاليا سمغد سنغد هبك بسر سن أسغ منغد سنغد هبك دمو سن أسغ منغد سنغد هبانوان سن أسغ إن كهوب أن يلون سن بهس فيها أنتمبي. والمرأة المترجلة إن هكتونية والديوث إبن سنتأ ديوث أم إن دئ سيما إنو دئ سيما مغهاتي مسان پناؤن إن أهل إن پمilya إن كتان ويرؤون دكان يبستين سيما سنن مقنسو بنتيان توسلين لا ينظر الله إليهم دئ سلا أترنسل الله تعالى إبن دئ سلا هون بسارا سلا هكسيقبتا هاد لو قيامة هنكند يا جماعة إن عقوق إن pagmatu gasparwamaas لا بد أن تجنى ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. إن bunga إن tumbas إن pagmatu gaspamaas إن bata'matu gaspamaas subay siya makananam kasigpitan إن tumbas kanya kananaman niya nariha dunya hari padumatungin akhirah. Allah Ta'ala nagbayta تأونه الناس لسن الله تعالى إن كبن سنأن إبن تنبس كان يديبها دنيا هبا تأمتغس مجماس هريق بين أدلو آخرة كان من يتديها دنيا تأونه الناس لسن الله تعالى. هبيت سن رسول صلى الله عليه وسلم نسبت حديث صحيح رواية الإمام البخاري في التاريخ والإمام الطبراني دين حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق دوان كغنش دسه بوس الناس لسن الله تعالى إن دومان شائنه ديبها دنيا هريقا أدلو آخرة بوس الناس لسن الله تعالى ليها دنيا كسس الناس لسن الله تعالى ليها دنيا هريقا أدلو آخرة أن دسيا يا رسول الله البغي إن بغأنيا إن بغكل وعقوق الوالدين إذن بغمت غسبر وماس مغكل كوريها دنيا كأقلا لكو mangdupang kau riha dunya marupang dakau matugas kau pamaasmu aunda waktu bausan kau sin Allah Ta'ala maka anak dakau labi pa intugas dengkaimu ha waktu buhi pamaasmu ya Rab aunda waktu maka anak kau rijikian kau sin Allah Ta'ala anak labi intugas dengkaimu ha waktu kau amu in bata-bata pa ya umpa kau halaw man sin maas mo uquq Allah Ta'ala nagbayta magbaus na sa di pa dunya ang kanda subhanallah in kissa tungod sin amu in pagkisas labi lando in taudniya bangkita matugas para maastah in iyan utang suwaita bayaran aunda waktu maka anak kita labi intugas dengkatu sabab amu yan inqisas piarasin Allah Ta'ala nasabut sin hambu guru ingan ni Syekh Muhammad Hassan rahimahullah Ta'ala guru rin haij subhanallah nakawa siya rin habay sung niya mag-lecture pa kwa sin amu inlungan nila nakalabay siya pa dua maas ang kalabayan niya maas iban sin hambuk bata piagahawiran na singkatan yahawiran na singkatan sakalin maas usog yadto kita sin Shaykh nagduruho ng simod liubak sin anak
impiang luwa kamu in chinelas bakya ya dugo in simod si maas dun maning Shaykh yubla ay siya ni maog sa sungya pahawiran iban sungya ipakinas imbatayad pag-asungusin tao isyuyan long sin mga tao anak sin maas usugyaw na mo liwak niya sin chinelas sungman kadtun sin mga tao binasahon karna mangiing kasuddahan similawakin maas inaki sin maas utruko pasarihan yun na anak ko yan long sin mga tao anak mo kalakihan siya biatun mangiing pangadatan long sin ama ayaw na rida na kulong niya liwak niya ko sin chinelas sabab long sin ama ini utang ko biyayaran ko adlaw yan long sin mga tao ning pagyanon mo utang long sin maas yaon katumtuman ko dahin di iray sa hatampat ini long niya bakas kulong niya nalubak hi ama ko sin chinelas dahin di hatampat ini pihaon long niya magbayad ako tay maun kulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin ya utang tayan pa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw na masabot ka yung kisah hi Alqamah o yung pagsaboton sing kamatauran sababing kisah hi Alqamah la tathbut sanadan wala siya nasabot hadithun sahih in kisah hi Alqamah long sin mga ulama da'ifun jiddan iban sin mawdu' intabih in kisah sin Alqamah amoy nasabot di makalabtik sin kalima la ilaha illallah in kabtangan yan nasabot sin Imam Samarqandi hatan kitabna Tanbih al-Ghafilin in hadith yan da'ifun jiddan long sin kaywa na ulama mawdu' inang hinang ang kandaha mga duat man kita magsuy-suy kissa suwayin kaaunan na sahih asupaya way pagduar wa suntao iban yan in hadithun sahih matauddi na kita maghajid sin da'if bihadto injimatuha usugad tay maun ko na lang akayba ng kitab subhanallah namassak yanda laha aljabin makatindog amuin lang ta bahibo kahalan sin amuin pagkisas in Allah ta'ala bawsan niya sa lintaw matukas magmaas asabot hambok kitab bukadlaw hambok pamilya nagkakaon hambok lamisahan ama iban sin mga anak ni iban sin ama niya apo sin mga batayaw pagsakalin maas usog yaon yasilu lu'abo magtu na yung laway niya sabab sin kalaas na kalok na yung taykod sin kalaas magtu na yung laway niya pagsakali yaon kimakaon ng mga kabataan sabi in ama yaon in apo yaon timutunin in amo in laway niya timindog say in ama kiyawa in maas in ama niya kiyawa ampal diya gyuyud pangwa singgi iwan pag iyan makaludok na kaulong niya ludukan na yung bata ama niya ang panyakiyaan ugab kaya kaun niya ugab long sin maas long sin maas kaya kau anak ko di na sadya ayaw mo na ako pakwa apasinggit di na sadya may talong sin anak dito kaulong niya suway ko hawa makaludok na kaulong niya ikaw makasaydaho magkakat bagkao long sin ama di na sadya sabab long niya hiapo mo long niya bakas kuray sabna kuyod sabo nagkakaon sa kawa da hindi na long niya tampat kaya kaun niya hawag in ama niya kita sin mga kabataan kiyublaan ng mga kabataan long sin mga kabataan niya kau ama ko may tamo pakaon niya apo kulong niya apo na mo long niya rin niya ugab long sin ama makaludok long niya limaas na long niya magtunin laway long sin mga bata-bata bihad to kalong niya bang bihad to ama bang kami long niya lumaggo lumaas kau pakaunon na mo day sab kau long niya ugab isnani yu'ajjiluhum Allah fi dunya qabla al-akhirah Allah Ta'ala nagbayta hadith Rasulullah nagbayta magdungbas di pa hadun ang kandaman ko babayain anak wa susungon min abarri alwalidain kanya mga bata amuin magbakti mata'at para maas pagta'at ko kanina pagta'at ko kanama misan pa sila malaas na law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith riwayat sin Imam Hakim birru abaakum tabarrakum abna'ukum pagta'at kamu para maas niyo magta'at kanyo kaanakan niyo
Pagtaat kamu pamaas niyo, pagtaatan kamu sin mga anak niyo, bang kita mabaya pagtaatan kita sin anak ta, suway kita magtaat parwa maas ta, amo yanin bayta ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indua maas. Indua maas mustajab. Iyak, halik kau. Bangin maas mo na padugal mo, ampadim mo, akay mo, pakanian, latuslab basinduaan yatay mo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pahina mo rin mag-ibadah. Misan pahina mo magsisirik. Bang kapasakitan mo atay hina mo ampayang katilima na puspos kayo. Misan pa kau bariman magbabarta pahalom sin masjid kuddalan na kau sin duahina. Sabut hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisahan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hammu qusub inyan Hijuraij. Mangyu katumtuman Hijuraij. إن القصة كاتو رسول صلى الله عليه وسلم إن حديث بخاري ومسلم في جريجنه لوس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد سوى ثلاث ويرؤ في أبسر سنة الله تعالى سنكسبئني لبنب قنتون كتاورة في كيسا يامنين عيسى بن مريم في كروانية أمو إن بتأب تأسوه تلقب بقايو إبنه إنأنية إن هكتوه جريج أمين بتا في أبسر سن الله تعالى فسببا هجريج وننكس هجريج يسوي جريج لو سن رسول صلى الله عليه وسلم هزما سن بنو إسرائيل كان رجل يقال له جريج أو هم بوقسوا هزما سن بنو إسرائيل نام هجريج وكان تقيا صالحا زاهدا إن كعونا هجريج قسوا برئيما صالح تأوامو إن مقعبادة مقصوب مقعبادة إن تندس إن مقعبادة نيه اتخذ صومعة في الجبل منين شارين هلونga نيه نقبه ننسيا مقعبادة نيه مسجد نيه ددتها إسوك أهمو إنها بيجي سنبود قرنا ملسوسيا مسست سنتاوها مقعبادة تسهبون هجريج جاءون أون إناء نيه أون إناء بهيبها إناء للتمان هجريج لك لا يؤنى للتناس هابون أغمة عبادة سيسانية هم قد لو كاد تسيه إناء أون هاجت كان إناء فقدته إناء إن باي إن مسجد هجريج ما تأستأس دي ما تقد سن إناء تاوق سن إناء دين هبابا هجريج يا جريج ديون هجريج سأبو سنك سسنبهيا دموك نياتموك هنا إن أخي هجريج لمسن فهتينيه يا ربي أمي وصلاة يا الله سنتو دمغنكو هي إناء وتوسنبهيا أي بمعنى بكتونكو نبهي سنبهيا قدونكو نهينا أتا ولا أسنكو نسنبهيا لو هجريج خلاص واصل الصلاة سنبهيا بيهم من الله تعالى سهلا لمن الله إن إنا نكسسي لوك جريج أمطن لا يوسن هلا سن إنا نقفنا وسجبون كنيا ونأدس ياسب سن جريج نق عبادة الله سبحانه وتعالى سنبل منوي كائنه إن إنا مقلوئي منوي قبائل يوير أنسى ياسب سن أنا فقد لو هكروا نقبين نيسب إن إنا مدت كان جريج تاوق نيسب يا جريج هي جريج سأبنا نكسى سنبهيا الله أكبر بسك دي مقعبادة نكسى سنبهيا ديومك نيسى بنتمك هي إنأنية إن هذه جريج هلمسن فغطيانية يا ربي أمي وصلاتي يا الله سنبه أنكم هي إناءة وسنبهيا سنبه لو هي جريج خلاص إني أنسى ستكتان ديناك وسنبهيا يا سارا إن إنا نكسي لوك سنبه المنوي مقاول من إنا إن هي جريج جدت وننسى سنبهيا pag adlaw hikatuh kiyad tunay sa hijurayj sin ina
pagkadto sin Jurayj, pagkadto sin ina kan Jurayj, tiyawag na siya, ya Jurayj, ya Jurayj. Jurayj sa mo nagsasambahayang inagi Jurayj, ya Rabbi ummi wa salati, ya Allah sumbiun ko ina atawakan sambahayang ko. Long Jurayj pini niya rin sambahayang wala niya iyasik ina niya sambil minu ina niya na amuin makaulong sarta diwalanin maas, diwalanin maas, nakatu adlaw na siya nagbing-bing, nagbiu-biu siya, nakatu adlaw rin siya asik ko ni Jurayj. Dahil di diwalanin maas dimwa in akhisin ina, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mulisat. Ya Allah, pangayuon ko kayo mo ayaw na apatayahi Jurayj sahingga pitnahan mo siya sin babae, pitnahan mo in siya makapagsina. Allah, dua ajib bihan tinggi mo haina sabab sin dugal amuyan tinggi mo hasimud sin ina niya tumtuman yu Jurayj mag-ibadat, Jurayj mag-ibadat, zahid magbabartapa sa amuyan to si makitmaning atay hinanin agisin ina, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisa. Ayaw na siya pataya sa hingga pitnahan mo siya simbaba. Ang paminuin ina way na nagdi yaw in sakit sin atay. Hamukad lalong sin Rasul fajalasa banu Israel fatadhakaru amra Jurayj wa ummah. Bukad law naglilingkod-lingkod yung mga Banu Israel katumtuman nila Jurayj, iwan sin pag-ibadat Jurayj, nagsabot na rin nag-meeting law sin kayo man ang grabe law na Jurayj di law niya magkasa sa tiinaan niya diwalan. Subhanallah, awn hambuk baba'i baghiyah, baba'i malummi magdahang simbaran niya wa kana yutamathalu fi jamaliha, sarta in baba'iya umisan baba'i malummi magdahang simbaran niya yutamathalu fi jamaliha, sasangba yun sin mga tao sin lingkat niya, lingkat babae. Nakalaba yung babae yun, diumog niya Jurayj, di makapit na pitnahan, misan pahisiyo, mabuntol mag-ibada. Lang sin babae. Bialong nga nagproblema ka mo kan Jurayj, wayroon makafitna kan Jurayj, wayroon makasasat kan Jurayj. Bang sadya lang sin babae yun, tuurun ko siya sasatun, masasat to Jurayj. Lang si mga Banu Israel bang mumasasat Jurayj falaki indana jaiza, bang mumasasat Jurayj dihilan na mo ko sing kawayaan istingan nila Jurayj. Lang simbabai hadha ahdun bayni wa baynak, janji tanuyan sasatun ko Jurayj, bang kumasasat Jurayj makapagzina kami kan Jurayj ang pangalit, ang sin mga tao, hina. Nga sula siya bang hawno Jurayj, lang sin tawad, topigi, sin budat, tuwakimba, kadto niya na. Nga sula siya, ang kalabayan niya, mga mag-ipat kambing haran, hawno Jurayj, ang sin tao, tudlo niya, tulong ng ma'bad Jurayj, at tulong ng temple Jurayj, kadto niya. Pagkuko niya, wayro magsambag. Kiyuko niya na way magsambag. Pagsud niya Jurayj, nagsasambaya. Allahu Akbar. Sasambayang naman si Jurayj. Pagkadto niya, timagna na siya sinamuin teknik niya manasat. Amuin timagna na nagpangalay ba iyaw na ni Jurayj. Nagkalitan na, nagkabtangan na singkatan, kakabtangon. Impangatod ka niya Jurayj, biya na siya pasaki, wayroon na mo in halka. Amuin yung pagyanong God addict. Pangatod ka niya Jurayj, hel nagpangalay nagkatan liyaul nagpangalay sambil nakaiyan gaidlong na Jurayj di tud masasat sa iyad pride halong simpangatayan niya unya nung ka kusin tawa kun babae malingkat di ko masasat Jurayj yakan niya teknik kiyad dunia in magiipat kambing nagpazina siya magiipat kambing sambil sa nabus naburusan siya sambil piagbata niya na indiarani rin hazina ampa siya medto pa mga Banu Israel amoy nagjanji kanya diyahan niya nagkanto niya na hawno na long nin narako nagbisa nagpun na katan na long niya beddiin yari na long nin anak Jurayj pagzinahan din ka pagdung sin mga tao
يغللن بنو إسرائيل يغللن بسوء لون قد تنتهي جريج كدت نيلا انتنبت جريج قد نيلا ويل سابه جريج بيغلرقني للمسجد جريج لا بيغلرق إن كتان ويلون يقوس جريج بابلني سجمك عبادة ويلون يبوس نكزنا كبيت أنه جريج بيغلرقني معبدنيه ينه جريج نقوس بيتا كم لو سمعتوا كيا كانوا كوبيمون مو الناس بها يمكن عالمه لو جريج تهجموا ويكون هنا نغينيان لو سنتقول لون بتا أي لون إن نرى منكزنا لون جريج أعوذ بالله لكم هنا من بقيان نيويا لن تأو مسنا مو كنيا لو سن جريج دي لن يقودوا دي لن يسجى وقت دي لن وقت سبنباه يقودوا ركعت مسي عبادة لنها لو سن أول لو سن تأو سنبايان من بايع جريج ديمو أن جريج يا الله قلاه لين كسب الله وش جسي من بايع لو هي جريج هون بتا يا كوننا كان بتا هون لون ببع يا كون ببع لو سن رسول صلى الله عليه وسلم فطعن في بطنه يولي سن جريج بتا أم بشائيا سن جريج يا غلام من أبوك يا كو بتا بامونك إسوين أمام قدرة إرادة سن الله تعالى كرامة جريج بيبسر سن الله تعالى إن بتأبت نموه إن بتأبت لون سن بتأبت إن أماكه ذاك الراعي أيد لون مجيبة كمبين يد لون مجيبة كمبين إن بنو إسرائيل لون سن بها سقايد نينت ولا لك بسر بتأبت بيبسر سن الله تعالى قدوم سن mga بنو إسرائيل بتأبت أنا مشسرة يقول nila balik Jurayj pag-angkat pag-banong Jurayj ya Jurayj mga kami kamapan kayo mo bangunon na mo na yung masjid mo inangon na mo pulawan lang sin Jurayj ayaw na lang sin Jurayj sa lang niyakad to na sadya ka mo balik lang sin Jurayj baytaan na siya sin Jurayj in mahal nga kissa Jurayj usog magbabalta pa usog bariman wayrun kay nga tandeng sin sambahayang sa hadalam bihadto awakto di mo ahina niya sarab singi sin atay hina niya kay ma da sin Allah Ta'ala kapitdahan siya simbaba biyaddiin na bang kita muli ka magbuwa ka masjid na pasakit na patay maasta biyaddiin na mangkawiyan hina mo to ayaw naman maglunso kung ikaw magdungog, magtunaman, kung maglunso ng basari namang patungod sa dyan hali kau tuod, apabila iyan kau hiina mo bangman mapukulin siki mo paglunsulan a'udhu billah bang kau kedua hiina mo dahan kau magtuysyo may liman wallahi al'azim yung dua simbaas mustajab misampay ina mo rin magsasambayang misampay magsambayang misan pa kafira ya bihanin halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala naarapon in pagtaat parwamaas min ajalli al-qurubat dinha mga salaggo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabuton ko kan yung kisah aw hambuk tabi'i sabut hadith sahih ingan sin hambuk tabi'iyun hi Uwais ingan sin tabi'iyun hi Uwais ayon yung kalupa ingan niya hi Uwais ibn Amir tabi'i hazaman sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu in kaunan sin Umar من عمر ككلاه النتو فاروق أمير المؤمنين ستأستأس درجة توسلغة كأونا سن أمير المؤمنين عمر بان أون مقدة مون بمدينة رينها من يمن كان يبحث أون بقلاغ النيو كان يبحث من أمداد أهل اليمن بقلاغ النيرين فقسوا النير فيكم أويس بن عامر أو لو نوسب نقاقد كان أويس نوسن كيف نوي أو نيسب دمة مولاهم ينيسب فيكم أويس بن عامر لو سمعت أوي سم بالهمبوك أدلو أو دمة لينها يمن ميوم بمدينة
nakaagad na hi Uwais ibn Amir. Pag-asubo sin Umar, afikum Uwais ibn Amir, yado ni Uwais, law sin tao yari, aun law ni Uwais dendi. Hawno law sin Umar, judlo na yung law niya. Law sin Umar, anta Uwais ibn Amir, ikaw na hi Uwais ibn Amir, law sin usugyaw na, ako na law niya. Law sin Umar, min Qaran, thumma min Murad, tao Yaman, dahin ha Qaran, ibang tao dahin ha Murad, law sin usugyaw na, ako na sa'yo. Law sin Umar, bika baras, ikaw na launin bakas taka sakit kulap, hipo imbaran mo sing kulap, fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham, pagsakali ka ulian ka uring ha sakit mo yan, tiyo da kumanin nakapinding ha kulap habaran mo biya da kuman hambuk pilak da kula yaun. Subhanallah, yan panyakita magtu'i ang bihad, tulong sinusugyaw ako na sa'yo. Law sin Umar, laka walida, ikaw na launin taga ina pa kaubuhi pa ina mo, law na na. Pag-ingat sin Umar radiyallahu an, siya na hi Uwais, law niya sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, diyungog ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbayta hadith, يقبل عليكم أويس بن عامر من قرن ثم من مراد كان له برص فبرأ منه إلا موضع درهم كانت له أم هو بها بر لو أقسم على الله لأبره ديومك لونس عمر إن رسولك بيت كامو أو أسق دينها يمن إن أنه أويس بن عامر إن أسقني ما بيأسي مكهجرة نكاونا مون فرسول إن ولأني كبك هجرة ما أسني وير أنك بك ولأسي نكهجرة لونس رسول إن رسول ككلاها سيه كإنها سيه بيبيت أسل سن رسول أو اندمري كان يوم هجرة إن أنه أويس بن عامر دينها يمن تورينها يمن دينها قرن إن سيايا لون سن رسول سفتني بقسم برني هيبو سن كلب pagsakalik ya uli ansya innaka pindakuman bialag muhambuk bilak kula pabaranniyah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in usugyan in wala niya kaya kari sabab sin pagfaat niya kan ina niya nagipat siya kan ina niya hangkan siya wala nakapaghijrah apabila yung ipagbak law sin Rasulin usugyan pangayu kamu dua akan ya mustajabin du'aya law aqsama ala Allah la abarra bang yandumu apa Tuhan magtuy mustajab. Law sin Umar bihadin ari kamu sin Rasul ya Uwais siyaot na magtuy sin Umar astaghfir li pangayiwa kampunan pa Allah ta'ala law sin Umar law sin Uwais ghafara Allah lak yampun kayo mo sin Allah ta'ala Amirul Mu'minin Umar mga yuhabbu kusog tabi'in sa sabab sin pagtaat niya para maas niya yangkat sin Allah Ta'ala ang darajat niya bang siya dumu at Allah Ta'ala mustajab dua ayat ko lang sin Umar lang sin Uwais ghafar Allah lak pagsakali namaid lil Uwais madto siya pakufa mamaid lang sin Umar mangkulong niya pakufa sulatan kulong ni nakura sin kufa parihilan ko biya ini lang sin Uwais la أحب أن أكون في غبراء الناس di ako mabaya long sin Uwais kakilahan sin tawing kabayan pamuin di ako kakilahan amuin sipok-sipok sadya maliso ako ang ato rin di ka to chance na kula na pagpasikatan na sa ini kilahan niyo ako Uwais na sa ini in Uwais na أحب أن أكون في غبراء الناس pagkatto sin Umar pagkatto sin Uwais pakufa nagbalik siya pa Yaman ituman siya Yaman aun na usog na kaun pa naghajj maun pa Madina apa amuin pa Kaaba yasu siya sin Umar kayfa tarakta Uwais kakilahan mo long sin usog long sin Umar kakilahan mo Uwais long sin usog ya noon kayfa tarakta maun long na Uwais amin kabin Yaman long sin usog ya taraktuhu faqiran ratha alqawm ratha athawb yadra long na Yaman ma miskin malammin hal miskin long sin Umar kanito aun hisuy-suy ko kayo in usog yan beta kamo sin Rasul mustajabin da'wa niya pangayu kau dua akani ang ingat sin usog yan tulang mumus nagkataan minu ibalik payaman liag ni Uwais ya Uwais astaghfir li pangayu ako dua pangayu kampunan pa Allah Ta'ala law sin Uwais
Gaman long niya subay ikaw in mga yuka ko dua liannaka ahdathu safar. Sabab yan pa kaw nakawi ding hatulak-tulakan mustajabin dua mo. Long sin usog niya undi ikaw lawi afdal mustajabin da'wa mo. Long sin Uwais yagbak mo ni Umar. Long sin usog niya mo. Baitaan niya ko sin baita sin Rasul tungod kay mo. Long sin Uwais yampun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magbaita pa mga manusya sin hal ko. Long sin Uwais ayaw ko magbaita pa mga manusya sin hal ko sa kalikiman at dahalong sin Yaman. Doon man nakaingat ng kamatauran minigin Uwais day nga hula yan naghijra karna di siya mabaya kabantungan ng kabayaan niya karna sin Allah ta'ala. Sugka mo sin birrul walidain in halga sin birrul walidain nasabbuta kayban ang hadith رواية سن إمام دين كان عائشة رضي الله عنها نسبت حديث هوقتنا الإسراء والمعراج حديثنا رواية سن إمام أحمد والنسائي هوقتنا الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم قد نأبني رينها قد معراج جيت أني من صحابة سنددت سيها سلغة سمعت صوتا يقرأ القرآن nakarungug ako long sin Rasul tingog nagbabas sa Quran halong sin sulha. Aun diungog ko long sin Rasul tingog nagbabas sa Quran halong sin sulha. Pag-asubo ko pa Jibril bang hisin usugyaon long sin Jibril in usugyan nagbabas sa Quran halong sin sulha. Huwa Harithah ibn Nu'man ingan niya Harithah ibn Nu'man sahabat mo yan tuha dunya. لو سن رسول قدومنا حارثة لو سن رسول كذلكم البر وكان أبر الناس بوالديه بهان كأونا سنتأ مطاعت پر وما أسنية بهان كأونا سنتأ مطاعت پر وما أسنية إن كأونا حارثة لو سن رسول لندو إن پقطاعت نيقبقت إن پر وما أسنية أن كان ديوم سن رسول انتنوب لها لو سن سلغة نقب بس القرآن بر والده ang kandang pagtaat parwamaas pialami sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam sambil pagjihad fi sabilillah nasabbut hadith sahih al-Bukhari wa Muslim naasu min Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma afdal al-a'mal atawa ya Rasul Allah ayu al-a'mal afdal unisa yawra yu'ammal law sin Rasul as-salatu li waqtiha pagsambaha yan hawaqtu niya لو سمع الصحابة ثم أي قد أسألوا ليس يا رسول الله قال بر الوالدين قد طاعت بر وما أس ثم أي يا رسول الله أولو ليس وسم قد طاعت قال الجهاد في سبيل الله أنطبق جهاد في سبيل الله أكيبا الحديث رواية الإمام البخاري ومسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد أو نمبو قصب بيبت برسول صلى الله عليه وسلم لما إدلون يا رسول الله ما إيدك كيم موايكم الجهاد في سبيل الله لوس رسول صلى الله عليه وسلم أحي والداك بهئ وما اسمه لوس وسجأ نعم كلاهما بهئ بسل كروة لوس رسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأحسن صحبتهما بقبينك ومدتبر وما اسمه فريا وإن فقطاعت مكان لكروة حكيبا رواية الحديث لو سن رسول أحي والداك بهئ وما اسمه لو سن أسوجيا نعم بهئ بسلة لو سن رسول ما أنو سلة قال تركتهما يبكيان بقيت قلون يرينها باي سوناكم الجهاد نجتتن السلة كروا لو سن رسول ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما بينك ومن تكن لكروة فكتوها سلة بالك بأس تنبتن اسمك نله بركة لإيمان يا شيخ susunna ko sinhinang sa im problema maas ko yadto na minuwi parahmatullah yaddiin na ya shaykh aw pabaha nakapin pagtaat ko harwa maas ko misan sila yadto na halong sin bukum milik sin Allah ta'ala in jawab na'am in birrul walidain di matambul in lawang misan pay maas mo yadto na halong sin lupa punod aw papagtaat kanila نسبت حديث رواية الإمام أحمد وابن حبان والترمذي
لكن في سنده علي بن عبيد الساعدي سغى وأونها سندنه عبيد إنسي ضعيف الحديث سغى دليل سمى علماء حديث من باب الفضائل جارسي أولهم بقصد منت برسول صلى الله عليه وسلم من أخي مين يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما يا رسول الله فنسوبك كيم Indua asku yadtuna halom sin lupa punod minuy parahmat sila Allah ta'ala. Aum pa nakapin pagtaat ko kanila misan sila yadtuna halom sin lupa. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na. Aum pa pagtaat misan yadtu sila halom sin lupa. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumduman na. Qala as-salatu alayhima wal-istighfaru lahuma وإنفاذ عهدهما وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما إن pagtaat mo parwamaas bumisan sila yadtuna halom sin lupa punod hikaisa الصلاة عليهما duaahan mo sila ahad mo haruaan اللهم ارحمهما اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله kaulungin duamaas biasin ulung nila kako waktu pa ako sirisip ya Allah apabila maas mataulin dosa nila ya Allah ampuna kanila bang saupama mataulin amma nila ghanapi pa ya Rab duaahan ya Allah kaulungin maas ya Allah bang manday sab anugharaan mo rahmat halom sin pakubulan nila paluagon mo yung kubul nila butangan mo saya pagduha pa maas daing habirul walidain الصلاة عليهما والاستغفار لهما pangayuan mo sila kaampunan pa Allah Ta'ala pagtaat mo parwa maas وإنفاذ عهدهما iwan ding ha mga pagtaat parwa maas apabila aun binin niya before siya miyatay hinangun mo bang bukunda maksiyat pa Allah Ta'ala bang nagbin siya bihaini bang bukunda pag maksiyat pa Allah pagtaat parwa maas hinangun mo kanila inhi kaupat وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهم سبة من صلة الأرحام أم إن برسبب النية تيمن هدنية أما أن مرين كنية أم إن سيء النهي نang سبب كيا سبة ممدو قد تؤن مبكون شوقت نمية تيما أسمر منابسيتا وإما تيمن هدنية إما أبو مرين كان أمامه بيدتك بايا أنسل الله تعالى bang kita mabay magtaat pa maasta misan pa sila yadto na halom sin lupa punod in mga maumaas niya intay manghud niya suway takadtuon bisitahon in hikahinapusan long sin Rasul wa ikramu sadiqihima apabilahi paglanggal mo yung bagayhi ama mo tawabagayhi ina mo hulmata sila in kaaunan sin Ibn Umar apabilahi pagbak ning bagay sin Umar radiyallahu an numaug siya sambil hambuk adlaw iniglin amama niya dihil niya pabagay sin ama niya mungkin ang pagtaat parwa maas misan sila yadtuna halom sin hukum milik sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan anugharaan kita sin Allah ta'ala pagbakti parwa maas iwan palayuun niya kita nyo rin ha'ukukul walidain bang saupama na hinang natuin yadto pagtawbatan mo Allah ta'ala in Allah ta'ala mangampun sin pagkusahan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi